24/7 studio. You ready? Advocate ready. When I listen to them chatty I declare their nonsense. You know stand every day, 24/7, give fire again. Ita ini noita siri aumva wainanganisa zvangu kazvitedza ashuwa unganomba. Ita ini noita siri aumva wainanganisa zvangu kazvitedza ashuwa unganomba. Lakabat, mouse in a dat, we not scared, we working a night. Every day we a hustle and a hustle, try to put food right on the table. Pano uya boda kwa chanura, shese shata ita hona boda shokodora. Pese pata pamba pande ke pati ogorora, manje marima blessings mano sukura. Ita ini noita siri, aumba kwa wainanganisa zvangu kazvitedza ashuwa unganomba. Ita ini noita siri, aumba kwa wainanganisa zvangu kazvitedza ashuwa unganomba. So if you hustle in your own way, usatarise kuti mumwe anei. Jaja uda bless anything you go touch, no matter what the thing you go run pande. Get a youth a listen, no matter what kind of a hustle. So long you fi pull food on the table, you fi battle, you fi hustle, you fi handle, you fi. Ita ini noita siri, aumba kwa wainanganisa zvangu kazvitedza ashuwa unganomba. Ini noita siri, aumba kwa wainanganisa zvangu kazvitedza ashuwa unganomba. Lakabat, mouse in a dat, we not scared, we working a night. Every day we a hustle and a hustle, try to put food right on the table. Pano uya boda kwa chendura, shese shata ita hona boda shokodora. Pese pata famba pande ke bachi ogorora, manje marima blessings mano shubulura.